Uthini? Uthi indoda yakhe lo mkhuhlane wokulala ukuvela ihlali yahoqa. Serious? Ya, akubuke bona ububi bendoda. Akwento kubi lokhu kulandela uSikomota serious. uSikomota? Hawu, sukuma umbone kahle, sukuma umbone kahle. Ubo kuyinto lokho. Nashwali menzani? Umuntu athi ukuba muba phinda abe lomkhuhlane wokulala buka. Ifoni yakhona umuntu ngathi bangazi bamthathele. Lina lingenzi njalo ngusibalo wakho. Awusiswamlela lapha mbe kwakutheni. Ndiyo leyo mali. Umuntu avela athandana neSikomota esinje. Hayi. Siswakho manje uzothini maye ngabona ivideo enjena ungayipost phela. Ngiyayiposta mina kade ngizothini. Hayi udadewethu lapha naye wasihlaza amakhala nalangaka. Acela ubuso. Ngathi ibuso khona ungamakhala. Wona ungayenzi kanjalo indoda kasiswakho shuwa ngusibalo wakho lo. Ngoba manje akasela mali nayo ngesikhathi eshada usiswakho selimenza so. Ukusala umuntu. Manje uhleka la into obubona ubube bengikutsho. Yena mubi hayi kodwa sizothina wadalwa kamubi ngaleyo ndlela ubuhle bendoda zinkomo zavela kulandodeni. Hayi mina ngibona ngilisoka phela. Ngimuhle kabe. Lo. Yazi nengqondo embi wena. La kasavuki. Uyavuka njalo uvuka nxa senyikinyisiwe kanti ngiyathi lo mkhuhlane wokulala ithi ngimnyikinyise ubona. Endoda uvuka.